Umuthi ndiathi ngitonya thiini wa migunda ino ya kindu gigwitwo muhia nigetha hote kwaraniria na arimi nigetha tuhote gutaukwo ndeto ino ya uhoro wigi ukuria wa muhia tondu ni njui muno ngirora kuria mwena wa Kiambu urore mwena wa Murang'a urore ni kundu kuingi muno ngwiciria kuria gutakoragwo gugikurio muhia na njira nene to ria Tharaka Nithi makoretwo magikuria muhia na riu ndi guku nigetha ndona murimi ungi wi guku thiini niwe ngwenda twambe tugeithanie menye etagwo atia na niki aragika mugunda. Jambo sana. Muga muno. Ni muga kabisa. Katwiri atiriri hihi niki ureka mugunda muthenya umuthi. Munda wakwa munde ndita kurora munda wakwa mbona boka karangi niguo mbona kethera munyano kuuma nontu ngoda kabesa mbambe guketha niguo reke twambe tumenye witagwo atia. Betwa John Kithinji. John Kithinji. Katwiri atiriri ugithinji wira uyu wa kindu gigwitwo ukuria wa muhia ukoretwo gigutwara atia. No mbetha bega muno nontu mbetha guthomithia na bakwa aya ndena university bana bairi na urathomithia na muhia ina munyoyo aya na wona kuthi university mwangu yoka iri niguo tatutaririe hihi riria gwakinya ni uhoro wigie ni mathina mariku ungiuga ni makoragwo makigomera murimi wa muhia riria arakorwo agikuria. Tene kwena mathina maingi muno lakini mathina mamwe anga mathina makinyiaga mbere twari munya kana twari mainto bietu ki watu ki mesira metu lakini tukuona taramba uturuta na bwega na ndu bote mantu meye thoko muno manda Beatrice nkatha ndu ajiyo katuguna muno twame mantu makwende munya bwega na kurima munya bwega na ndu betu bangira kachino bada ayo tutete mantu makurima bwega itu mathina makinyiaga na riria mukoretwo mukihanda ni njigua ni kugia na variety mwanya cia kindu gigwitwo muhia hihi we uri wahanda variety ukaigua variety ndino ukawega kana hihi ni wahanda na wekiria ate riria wonire mathina ta mau. Njugo nkwambia kwanda munya mbere ndambenda uri okurubu kuri baraba kumenya bwega kira tambetu agriculture na mara mukana na umenya muno atonia kuri menye ko bwo ntu kwako na liwa kidogo na kwako kuna mbure nkai na kwako kuna mbure mbingi onu nturamba anda munya bwanga damu noto ngadamu kwa buya baga muno lakini mbure kaingia ntu anda variety no ngitha sira undu umwe uradigithia ni atiriri gutiguka nyoni ciuke cirie muhia wanyu riria mwiko tondu ndinona mundu urarora nyoni kana kindu kingi ni kuga nyoni citiriaga muhia kana guthiaga atia. Are munyoteno watu wa nyoni monora are watu wa nyoni tibu ingi na kale nyoni si season niguo lakini ndio nyoni tiriku na munyotere nyoni kiamakira tamwere we wita murimi mufundithitio gwika rotation rihi tatutaririe rotation riria mureka rotation mwika rotation naki tuthomithio tonithua munya ugaita nyaki na munya ke ore jaga tikyo ndengure jaga uganda nda munya mundi nda ndura nkanda ndenguo go kengombo kera muthetu unoru muthetuni unga na kinya mirimo ngombo korwa nyo kathira muthiguru ni undu wa arimi aria marakwirorera hihi tatwire ni utaro uri kungienda kumera aria mataingirite thiini wa urimi wa muhia guku mwena wa Miru na muno Mwanjoja mwena wa Tharaka Nithi ungienda kumera atia. Nenda kubera munya imbesa mbunya no utonga mbunya ya sirimari ndongi muroki muribithani igo na murimo ronga kwenda kulima munya no ntume wona munya were munya wega mono no ntuwe no munya boingi dona atarombeto ukona mbechi mbingi ukathomithia twana ukona kinya matema waka muchi waku kurangare ya kare gaku na maisha makathongama na magathie mbere kabisa. Thengio muno ndakena muno na wende na wira mwega maundu megete atia magathongama muno good hatiri undu tanganja guku maundu mathongamanite wega muno guthongoma na gwiciria ri gukiuga maundu magirite muno na riri ritwa ria korwo rikigwetwo Beatrice Nkatha gwiciria ni wega tuhote kwaraniria nake nigetha tumenye hihi ndeto ino yake ambiriirie ha na ningi turi ona mutaramu wa kuma thirikari nigetha tuhote kumenya hihi nake akoretwo agiteithia atia arimi aria me guku imwe kwa imwe reke tucamanie na Beatrice kumugunda uria wi Kianda. Asante sana. Salama sana, wega muno. Ore mwathani utigarukaga kumo kiambere utigarukaga marietwa makwa mbitawa Beatrice Nkatha Wanto Munyi na uni ndi murimi company yekwa yitawa Sorghum Pioneer Agencies kuma Tharaka Nithi county Mukothima ward kwa governor Muthomi Njuki Chairman wa agriculture oyo kuona ninto no ntu mbere muya watia we kurima muya wina thoko nukumeo kendia ku no kenderia u wina muya rongi u nukuita banki ukathi banki no kaiwa mkopo mwana atenga tu skuru wandite muya twambirie kurima muya kuma 2009 mwanka na arua twambirie na arimi 40 thai twina arimi 14 na ugeta mici ya rimbaba rimite muya kwina success stories cia kuga ukethera murimi na rimite muya
akaomba kuthomithia mwana niguo murimi narimite muya akaomba kugura ngari ya woni ndagura tractor kumania na muya mwanka thai ndina into bivinge mono birandutite na muya na arama ma ndarimire ndaka na urimbo muya wahota atia kuiguithia arimi ukai turime muhia na metikira mauga ii tukurima muhia urimi popo muya twabwambiririe na antu bakai Kenya Brewery niyo yejire 2009 bau ibakwenda kurimirwa muya twambirie na arimbakai ibo bayetikirie alafu bau bangi nabo bamba kuga kabambe bonekethera urimbo bwega kana ni urimi bugeta buthire ndirabezire bakio mwaka yo mbere twali marimi 40 mwaka yonge arimi beta bakiongereka kuo mwaka arimi beta bakiongereka o every mwaka muhia wagirwo kugethwo na njira iriku tondu ndona ginya atumia meho mekurengaga na kahiu ngona no kurenga mararenga tutaririe ugethagwo atia muyare yeyo kinyetherie stage ya gukethwa wiyana gacio yakeo ukagitira au witokigita au na gacio ugikaira nkuniene alafu wetoka anika ikenda machine ya kuyakura na mbere tware athina mono tutahanda yuitha tutikianda munda yugano no tuikware athina mono ya kura twatumaira mitira ya kura the manual way of dressing yo twatumaira kuringa na mite lakini yobora tuendelee kurima zo muinge irio twaombere kuona machine na machine yu ni tutethagia mono no twithresha 30 bags per hour na mbere rira twauraga na mite twaura nkunie mwe pande na twareaga 300 niguo nduru gukurukira machine isirejire muno gutethia kinya youth kuona ngugi no tukirakta yakira wona aro kuona kina thaka saidi yeko yekumi baraba bawita nakio kenda bakatethia murimi gwikira tractor na bagekira yura yutu mure na nabakayukiria the grain hihi riria kuiga muhia waku wagirwo kuiga ate thiini wa thito nigetha ndukai kugia na aflatoxin muya ubati watema yende we ya mudani waku wagetha ukaita ukanika yende kwina riua rithongi muno ukanika alafu wanika riu ukathresh niguo ukaita ukathresh ukario kana ugeta waketha ukario ugeta ukamamaniria antu amwe kumbine irio yu itabura yuma ukethra yu na aflatoxin nyamunya yu wata wana aflatoxin ko inyu yu enda umenyeri no ndugintu kira yu eta kuthithia igintu kia kuria kantu kauye kathithia igantu ka kuria kuitu bati kuyumenyera na gintu kingi kia muhimu sana na kimuya food security no ntumuya ti Kenya Brewery yake twenda iria munya iturua piririo no mix muya na nchugu ya tuweka mucere yu muthongi sana alafu no wete oga kio ucuru muya ucuru bwa kienyeji kabisa no menye buina a lot of protein buina inya muno mwiri no tutege ntukingi uka mix nakio ugakia rukire na waetete skuru wa bakundia na bahethira kirasi bakethira besa sawa no ntuikintu kina niguo kuma tuambirie kuketha muya 2009 Tharaka Nithi batwe the best na muya yura muthongi kabisa yuma Tharaka Nithi na brewery yukakia muya yunthe ira tugaketha endi pharmacy braba thithagia bagita ya nkunia ijere cia utiga mucie no ntubie bya kuria yoyonge tukendia getha yuka ya loan rwa school fees ukarea alafu yoyonge ukatigaria tubesha twaku twashoka kuthuranira munda ringi niguo arimi aria marakwirorera na matihotete gukorwo meandikithitie kurima muhiari hihi mweno wa Tharaka Nithi ungienda kumera atia Nkienda kwira arimi baba te andikithitie kurima muya ndene ya Tharaka Nithi baombe kwiyandikithia haraka sana iwezekanavyo no ntubatwe Tharaka tutiena kiropinge ira ina ready market muya hiyo ina ready market alafu na gintu kingi kira nkienda kwira arimi betu kinyethe inkubera bande muya bakeya wita withira munda yunthe ikasiaku ithano no andire muya peke yake no bati at least ukagita kamda kidogo ukaanda tupempe au tukuja kuriwa mushike ndana bakaona gintu kia wokia kagita karabara bangi bagokia au kungi ukaanda tudengo tunini na tukenda ona bye kuya gutumira igita rera January yakinya ukungi kunthi ukaanda muya no ntumuya imbesha na muya ni utonga ibuno ntungua
Mtama ni mali. Na hau wagwetera uhoro wigie mtama ni mali hau niho tukwamba guikiria nigetha tuhote gukorwo tugithie twaranirie hamwe na mutaramu atwire hihi riria twari uhoro wigie mirimo kana ona riria twagia na kindu gigwitwo thina wa aflatoxin hihi ukoragwo kirehwo niki na ningi ni tukwenda kumenya atiriri watua kuhanda muhia waku ri wagirwo gukorwo ukio space na njira iriku ni undu wa mana mangi maingi ndakwira ndukai kuhutia mutambo ucio ni turacoka thutha wa kahinda gatari kuraihu.